बढ़िया तू बुलेबू ना फोन नहीं कहलो खोलो नहीं गलो वेलकम बैक टू माय चैनल मोदी बॉबी स्वागत करছি अभी काम बाहर भुवनेश्वर बॉबी ब्लॉग कर कारण हूँ लिभाई आईफोन चार्जिंग प्रॉब्लम ना कैमेरा प्रॉब्लम कौन देखा तबे जीव कौट जीव लिभाई कौट जीव कौट जीव कौट जीव रसलगड़ा रसलगड़ कौ दुकान को जीव आईफोन के आईफोन केयर को जाऊँ देखिए तो कौन लिभाईर मोबाइल को ट्रिटमेंट होती भंगा को ट्रिटमेंट करेंगे सेमती कौन करेंगे कहते कौन गोटे आपेंडिसाइड बाहर मो फोन फोन तलटा फुली आपेंडिसाइड बाहर सजाड़िया कहते चलो जीवा देखिए कौन हो आपेल केयर को पहुँच गलु ये देखी पार्थव से लिभाई छिड़ा चलो जीवा ऊपर जीवा कौन ले ऊपर हाँ हाँ आम अभी आपेल केयर भितर बसीचु आप देखिए ता भर लुक अबिका टे भिड़ अच्छे लिभाई पाखे बसी लिभाई जीव प्रॉब्लम जनइब को देख पारे केयर को आम लिभाईर फोन नहीं केयर भी तो बढ़िया सीन आएगा कि सी मेडिकल आने तो फोन को नहीं मेडिकल में एडमिट सी 2-3 दिन पर डिस्चार्ज हो कौन भाविक भाविका लिभाई कि अबे गला दी कैटलॉग जीवार अछि सेठी के ब्लॉग तक कर देबी अबिका ब्लॉग आसीबनी दया करी की देखला को लक्ष्मी पूजा ब्लॉग टा देखुदिबे ताकुडी व्यू बढ़ौदिबे आ ब्लॉग आसीबो नेक्स्ट ब्लॉग टा टिके लेट हो 5-6 दिन बेला लेट हो माने जज्बा बदल दियो जिंदगी बदल दियो सब कुछ बदल गले फोन टा मोर नहीं गले खाली कागज हाथे धरे देले ले कागज देकी फोन नेबे ना ना फोन नहीं कहलो खोलो नहीं गलो तो चलो अबिका बाहर लोग केयर भितर अबे जीवा टिके कौन खाइया कि खाइया कौन दी कैथलन जीवा देखिया बहुत दिन पर दी कैथलन जाऊँ देखिए कौन से जगह रोच तुम स्पोर्ट्स लवर ना आउ तुम जिम गाड़ी मन तुम जिम फिम जाऊँ से जगह बेस्ट बहुत बढ़िया हाँ मैं बहुत डेडिकेट अच्छे खाया पर कंट्रोल हूँ मुझे कौन करी करिया बहुत जल्दी जो ट्रांसफॉर्मेशन करिया देखे दो लिखवाई देखे दो कि बॉबी के ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो बाहर की दी कैटलन लेकर देखा जाओ किसी टाइम वेस्ट करे सीधा दी कैटलन देखा देखे तो दी कैटलन भितर केमती चलो जीवा फोन दे पकेट को फोन गई फोन बिना जिंदगी नहीं किसी आम देखु आम केयर भी तो फोन दे गई तू फोन कहीं वो फोन कहीं जमीक आप देखिपे बहुत स्ट्रगल करके गाड़ी ताको से भितर बाहर कराऊँगी मैंने बहुत स्ट्रगल आराम से पहुँच गलु देखी पार तो ये देख भितर जा प्रथम हेलमेट आम सेफ्टी रखीद ना हेलमेट चोरी हो पार हेलमेट रखिलु आस चलो जी ये हूँ दी कैटलन भर लोक देखी पार तो केत बड़ा जगह देखुच एपटे सब हाइकिंग सामान सब एपटे थुआई ये सब हाइकिंग बैग फैग सब ये सब जर्सी स्वेटर बॉल सब जगह ये थुआई जा को बढ़िया लगुच भाई देख केत फैन देखुच लिभाई लिभाई तु फैन देखिले केत
ଯଦି ଖସିବ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମରିଯିବ। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ। ଆମେ ତ ଏଇଠିକି ନେବାକୁ କିଛି ଆସିନୁ, ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ। ଓହ ପବନ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଖାଲି ଫୋନ୍ ହାତ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା। ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ କଥାଟା ଆହା, ଯଦି କି ହାଇକିଂ କରିବାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବେ, ଏଇଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଏସବୁ ହାଇକିଂ ସାମାନ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଚେୟାର ଦେଖ, ଏଇଠି ଏସବୁ ଚେୟାର ଅଛି, ୱାଟର ବୋଟଲ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା, ମାନେ ହେଭି ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଆମର ସବୁ ସ୍କେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ସେପଟେ ଆମର ମିଳିବ। ସେପଟେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ସାଇକେଲ ବେଳେ କିଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବି ସେପଟେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଇସି ପଡ଼ିଗଲା ଠିଆ ହେଇଯାଇ ମା ପଡ଼ି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଜିନିଷର। କ'ଣ କହୁଛ, ସ୍କୁଟର ନେଇଯିବା ପୁରା ରୋହିତ ମେହରା ବୋଲିଆ ସାଇ ରୋହିତ ନା ନା ସ୍କୁଟର ଲେ ଆମେ भाई रग्बी खेलो, रग्बी कैच। पड़ीजु मो शिखिया पड़े न शिखला नहीं बबी बबी ट्राई करना पड़ीजु बबी भंगाड़ा नहीं 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 तुम ट्राई कली भाई नहीं कर न कर देखिए এটা হচ্ছে তার সাইকেল সেকশন। এই দেখো এমুঠু বা লম্বিଛି ସେମୁଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ, ରଖିଦେଲେ ଆଉ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ବଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ୱେୟାର ହାଉସ୍ଟା ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ଏଇଠି ଭାଇ ସବୁ କ'ଣ ହଲୁଛ ମନକୁ, ଏଇଟା ନା ନା ଏଇ ସବୁ ସାଇକେଲ ରାଇଡ଼ିଂର ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଦେଖ ସବୁ ସାଇକେଲ ଏଇଠି, এই ସବୁ ଟେନିସ୍ର ସବୁ ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ। ମୁଁ କରୁଛି बढ़िया तू बुलेबू ना ତ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେ ହବନି। ରଖିଦେ ରଖିଦେ ମୁଁ ହାର ମାନିବନି, ରଖିଦେ ରଖିଦେ ମୁଁ ହାର ମାନିବନି, ହବନି ଆଉ। କିଛି କହୁନା ଲୋକ ସେ ସାଇକେଲ ବୁଲିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ମୋତେ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପ କରିବ ସ୍କିପିଂ ପାଇଁ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦାମ ତାର ଦେଖିବା, 299 300 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଅବିକା କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ନେବା କେମିତି କେତେ ନେବା ଆଉ। ଅବିକା ଖାଇছে ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, ବୁଲିକି ହେଇଛି ଗଲି ଭାଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। उतरा तेरे
ଚଲନ ଲିଭା ତମେ ବସିବ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଶନିପା ଦେଇଯିବ ମିଶିଯିବ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କିଛି ମିଳିବନି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନେବୁ ସେଇ ବା ଭାଇ ଆଉ କେତେ ଲେଖିଛି କେତେ ଲେଖିଛି 399 କୋଉଟା 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 ଲେଖିଛି କହିଲ 399 ଏଇ ଜିନିଷଟା 399 ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ଦେଖ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ହେଲା ଲିଭା ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ ମୋର କେବେ ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି ଏମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି 399 ମାନେ କେତେ ଲାଭ ଥିବ ତମେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇଥା ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସାଇକେଲ କିଣିଲ ରୁହ ସେଇଠି ରୁହ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦବା ନା ପୁଣି ରୁହ ଆଉ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ମୁଁ ଏତିକି ରୁହ ଏଇ ମେସିନ୍ରେ ତୁମେ କେତେଟା ଡିପ୍ସ ମାରିପାରିବ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇସେପ୍ର କେତେଟା ମାରିପାରିବ ଚାଲ ଗୋଟେ ହେଲା 3 4 ଆଉ ଭିତରୁ ଯାଉନ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରୁହ ବବିଟା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି ଏତିକି ମଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବି ଆସ ଚଲ ठीक है रो देखा जाऊँ रो चलाओ 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 एक दुई हाँ हालिया ହେଇଗଲି ବବି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ବବି ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ହଲିଗଲା ଷ୍ଟୋର୍ ବାଲା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପାଗଳ ଭାବିବେ ହେଲା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ବାୟା ଭଳିଆ ଆଉଛୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାୟା ଭଳିଆ ଆଉଛୁ ରବି ଅବିକା ଆମେ ଡିକାଥଲନ୍ରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି ଏବେ 3ଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଘରୁ ଭାଇ 11:30 ଆମେ 11:30ରେ ବାହାରିଲୁ 3ଟାରୁ ଅବିକା 11:30 ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଦିଆହେଲା ପୁଣି ଡିକାଥଲନ୍ ଆସିଲୁ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଅବିକା ବାହାରୁଛୁ 3ଟାରେ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ରହିବେ 3 ଦିନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଚଳି ହେଉନି ଜାଣି ହେଉନି ଏବେ ଅଫିସରୁ ମାନେ କ'ଣ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟେ ମୋ ନମ୍ବର ଦିଆହେଉଛି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଲିଭାଇ ଜାଣିବ କି ନା ତା ଫୋନ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ଯାଇକି 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଦେଖି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇ ପିଇକି ଘରକୁ ଯିବା ତ ଆଉ କିଛି କହିବା ଚାହୁଁନି ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିଦେଲୁ